Andu matoekaine nio maratharikire mucii uyu na kuraga mwene na njira ya kumumundia mwaki vamwe na nyomba na indo ciake. Faustino Njeru ukuru wa miaka 70 arakuruhanagio na wendia wa migunda ya andu a itura riri ria Minuri na njira ya ngungo, undu uria uracungiriria tharikiro ino. Andu aria magupotire guka gwite kambu gutiri mundu urageria kuga ni gitumi kiriku, but tureciria no angana na ndeto ya ino cia migunda tu. No tutingimenya gitumi ni kiriku. Yani ndeto ino cia migunda ugwa muse endagiria andu migunda na agatuika no agairara mengi du ndeto cia muthemba ucio ngwicirangana cingikora ina problem. Mbere ya kuraga muthuri ucio, andu acio ni maracinire ngari igiri, nduthi imwe na kumomara nyomba igiri na kumundia icio ciingi na wavoka utemanga mimera ya muguka iria irari mugundari wake. Marigia gukorwo maturanga kuria rugiri na ngiti makivunjia magioka guku ndari. Mzee akidi kuri mwakiambia kumakiria akimeraga matigekete matikarete mbara nivo mavotire korwo matinegwa. Mzee agicoka nikena nani tondu ni arungia aba bakuvi na muti uyu magioka kuri ni makimburia ni ndu nirenda ngimera ngutiri kino nirenda ni no mwakirutira kinguna itege iru nikenda bikaleta kwangwenda kura ucingia kinguna na kivanga aba wangikathe wangingaira ngiona ndo abati ba tondu nyurondo uria gwatigwo guku gutihana na gutitarie tondu muci uyu yani ni ta muci yani wathira andu riu koguo undu uria ingihoya na hoe thirikari ni ciana cia muci uyu iria ciatigo citeithio ni thirikari na mamateithie tu na roho safi. Riu family ino iri na kiriro ikiuria thirikari ikie ngono aria marakurwana na ngero ino. Mutumia wake uroravonokere ciarera aravonia ngurario cia mavanga thibitari iri ya Kiritiri. Menokete gune nokete totongana na mama wengi hambera magunu aoragwa nake ucugwa na ndiramenyeka kuri ari ni na ruo rwingi tondu ndiramenya anakava mange mwikire undu wingi kana mathi makamute thani kumuraga na kumuvevia. Haki serikali tafadhali futiriria haki yetu. Thirikari nengirire negerie gutethia kucaria njira iria andu acio maruta wira ucio. Kamiti ya ugitiri thiini wa mwena wa mbere Therero itongoretwe ni munini wa kamishna Chaka Nyamawi na OCPD Gregory Mutiso marauga uthuthuria ni wambiriritie. Kesi za mashamba ziko na utaratibu wake wa kusuluhisha. Ningeomba wananchi wasichukue sheria kwa mikono yao. Yeyote yule yuko na kesi inahusiana na shamba afuate ule utaratibu. Already ziko kesi nyingi niko nazo kwa ofisi ambazo tunazishughulikia na zingine nyingi zaidi ziko kotini. Shida ya wananchi ni kuchukua sheria kwa mikono yao. Lazima tufuatilie maisha ya mtu umepotea namna gani, na uharibifu wa mali vile umeona lazima ifuatiliwe ijulikane. Hiyo hatuwezi kuruhusu endelee. Tutafuatilia, tutajua yule anahusika atakamatwa, sheria itafuata mkondo wake. Vandore Vainoro TV kuma mbere ya Therero kaunti ya Embu. Beta kwa Peter Mongai.